Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Paradizo TV tuguma dushimira urukundo mukomeje kutwereka mureba ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Rero niba utarakora subscribe, kora subscribe ubashe kuza mu muryango mugari w'abagize Paradizo TV. Twarabiyemeje, twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Rero tugiye kurebera hamwe uko imihanda izakoreshwa tariki ya 21 hazaba ari kuwa kabiri ku munsi w'ejo. Imihanda rero iribaza izakoreshwa gute muri iyi minsi y'inama ya CHOGM. Ibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye ntucikwe. Polisi y'u Rwanda iributsa abaturarwanda ko kuri uyu wa kabiri tariki 21 Kamena imihanda imwe n'imwe yo mu mujyi wa Kigali izabigenewe gukoreshwa n'abitabiriye inama ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma zo mu bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza CHOGM mu rwego rwo kubafasha kugera ahazaba habera inama n'ibindi bikorwa bijyanye nayo. Imihanda izakoreshwa n'abitabiriye CHOGM ni Serena Hotel, Peage, Sopetrade, Kimicanga, Kimihurura, Gishushu, Gisimenti, Giporoso, Nyandungu kuri 15 ku Murindi ku ruganda Inyange na Intare Arena. Hari kandi umuhanda uva ikabuga uva ku kibuga cy'indege Giporoso, Gisimenti, Kigali Convention Center, Serena Hotel, hakaniyongeraho uwo ku kibuga cy'indege Kabeza, Giporoso, Gisimenti, KCC na Serena Hotel. Abazaba bakoresha umuhanda baragirwa inama yo gukoresha ibindi ibyerekezo nk'abaturuka ikabuga no mu ntara y'Iburasirazuba berekeza mu mujyi wa Kigali bazanyura ku Musambi inyuma ya parking ya Intare Arena. Murindi Gasogi, Musave Special Economy Zone kwa Nayinzira bazamuke Kimironko bagere kuri controle technique Nyabisindu, Gishushu mu kabuga ka Nyarutarama Itexirwa Kinamba. Baho bashobora no kunyura ku Murindi i Kanombe ugakomeza mu Kajagari, ikigo nderabuzima cya Nyarugunga, Busanza, Itunda, Rubirizi, Kabeza, Niboyi, Kicukiro Centre, kwa Gitwaza, Rwandex, Kanogo, Kinamba, Yamaha, Gereza na Onatarakomo. Imihanda wakoresha wambukiranya mu gihe uhawe uburenganzira n'abapolisi ni Peage, Gishushu, Gisimenti, Prince House kuri 12 kuri 15 ku Murindi. Iyo mihanda ishobora gufungurirwa urujya n'uruza igihe cyari cyo cyose itazaba irimo gukoreshwa n'abitabiriye CHOGM. Abakoresha umuhanda barasabwa kwihanganira impinduka no kwirinda amakosa yateza umuvundo w'ibinyabiziga n'impanuka, kandi bagakurikiza amabwiriza bazahabwa n'abapolisi bazaba bari ku mihanda kugira ngo babayobore. Ngaho rero nguko nuko imihanda izakoreshwa ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Ni Paradizo TV twarabiyemeje, twarabihaye kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Reka tubonane mu yandi makuru, muhorana na Ukadifu. Ciao ciao.